Presiden kari Amerika kata Donald Trump ulak khanglat ia ka jingtmu jongka Israel hakini kisingi baladep ban peniap ya unong yalam bahakli du jongkari Iran kata Ayatollah Ali Khamenei. Presiden Donald Trump ulaweng ia ka jingtmu jongkari Israel hakini kisingi baladep ban peniap ya unong yalam bahakli du jongka Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ong arngut kihe jongka US haka kubor ritos menin kasi ublay. Hato kinong Iran kila peniap ya unong Amerika haduk mata kila ong. Haduk bakindale impat keren wat ban lejbut ya kinong yalam sañ partai. Ong uwe na kihe sorkar jongka Amerika. Kihe sorkar ka Amerika kibakren klem dakwa ban penpau kerteng kila ong bakihe ofisar jongka US. Kilaya keren man kapor bat kihe sorkar jongkarui Israel. Hakisingi baladep nado baka Israel kalat tombor jur yaka Iran. Haka jingtmu ban pensang eno yaka program nuklear jongkarui Iran. Kilong bakinong Israel kilap pentip bakiladon kalat ban peniap ya unong yalam. Bahakli do jongka Iran nrei utrom ulap penrem yaki na katika jingtmu. Benjamin Netanyahu haka jinge keren haka singi ublay. Bat ubret baya jongka Fox News channel ulong kidon shibun ki kubor lamler jongki jingakren ki bompat simlaja satya bat ngan omrung syakata hendrei ngala ban ong yapi ngaperkat bangile ia kebangi don kam banle insale ia kebangi don kam banle bat ngatharai baka Amerika katip ia ke kababha nakda ka Amerika laong Netanyahu. Donald Trump ula batru ya ka jingkirmen ban sedang biang ya ka jingekren hapren ka US bat ka Iran halor ka program nuklear jongka Tehran. Jingekren ki balabu ban long ha kasingi ublai ha Oman kila syak pensang eno namar ki jingether ba markliang hapren ka rui Israel bat ka rui Iran. Nakliang Donald Trump haba jubab halor ka tega jingkren jong Benjamin Netanyahu ulong ngilat tiplot halor ki jinghiar thma jongkarui Israel.